Polarotor. Vreme je za Polarotor. Počeli ste da gledate i zato ne prekidajte. Ovo je Polarotor, svet tehnokomunikacija, kompjutera u akciji, multimedije u zamahu, neviđeni uzlet ljudske mašte zahvaljujući svetu visokih tehnologija. Emisiju uređuje i vodi profesor dr. Dragan Ćosić. Poštovani gledalci, evo nas ponovo zajedno u rezervisanom terminu za još jedno izdanje emisije Polarotor. Po ko zna koji put, poštovani gledalci, i danas ću ponoviti da se u našoj emisiji i najviše i najčešće govori o novim digitalnim tehnologijama sa kraja prošlog i početka ovog veka i koje svi mi svakodnevno u manjoj ili većoj meri, ili kako se to već kaže, sa manje ili više uspeha i koristimo. A o kojim konkretno novim tehnologijama će danas biti reči, to ćemo vidjeti iz kraćeg pregleda sadržaja današnje emisije. Današnju šetnju kroz svet novih tehnologija započinjemo u društvu Vladimira Srbinovića sa pričom o digitalnoj televiziji i oko nje, a zatim, po običaju, slede brze vesti sa svetske IT scene u prepoznatljivoj interpretaciji čuvenog Zorana Modlija. U drugom današnjem prilogu, odnosno rubrici Predstavljamo vam nova domaća izdanja, razgovaramo sa autorom knjige Energetska politika Rusije, Draganom Petrovićem. Svaka čast. U prilogu Trenutak za Zoranov kutak danas mudro razgovaraju Zoran Modli i Dejan Ilić, a teme su po običaju pikanterije na domaćoj i svetskoj informatičkoj sceni. Svaka čast. U posljednjem današnjem prilogu, a po principu šlag na kraju, opet je u priči Zoran Modli, ali sada u društvu sa svojim omiljenim profesorom Petrom Kočevićem i njegovom pričom o YouTube-u. I njima svaka čast. Dakle, poštovani gledalci, i čuli ste i vidjeli ste i ko će i o čemu će vam pričati. Iskreno se nadamo da ste pronašli barem jedan razlog, odnosno prilog, i dalje ostanete u društvu sa nama. U svakom slučaju, krećemo sa već najavljenim prvim prilogom i prvim gostom, inženjerom Vladimirom Srbinovićem. Vlado, dobrodošao i ovom prilikom. Bolje vas našao i ovaj put. Čim se pomene tvoje ime, naši gledalci znaju da je u pitanju analogna, digitalna, zemaljska i satelitska televizija. Tako je. I otuda i krećemo sa pitanjem šta ima novo na našem digitalnom nebu. Tako je. Pa evo prvo šta je novo, to je da je, da kažemo, preduzeće Emisiona tehnika, javno preduzeće Emisiona tehnika i veze, da su pokrenuli infokanal. Da, a o na njemu celoj su teritoriji pričali, Srbije. Da, jedno vreme su prestali pa sad ponovo. Da, ali taj infokanal je potpuno deplasiran, zato što se tu emituje podaci i frekvencije na kojima sa kojih repetitora idu određeni kanali, a digitalizacija se završila. Znači, svi oni već to, da kažem, gledaju. Tu su i slike repetitora, tu se nalaze mape, tu se nalaze sve one informacije koje su bile bitne onih godinu, 2, 3 u onom pripremnom periodu. Pa bi ovaj putem zamolio Emisionu tehniku i veze, apelujemo na njih da se omoguće napredni servisi koji su nam obećani. Tačno. A to znači program za gluve i slabovide, želimo da teletekst imaju svi, želimo da EPG informacije budu na svim kanalima. To u prvom planu. Tako, znači mi sad apelujemo, da kažemo EPG, to je programska šema. Programski vodič, znači apelujemo na Emisionu tehniku veze, ili ne znam već ko je nadležan za tako nešto, da se ti napredni servisi puste što pre u funkciju. Da. Stiglo nam je jedno pitanje putem našeg sajta polarotor.rs. Naime, gledalci pitaju na nekim kanalima, recimo IPTV-u kod Telekoma, pojavljuje se sinhronizacija na i ekavici. Tako je, pa ja to lično nisam provjerio, ali ako je tako... To je nacionalna geografija, recimo. Ako je tako, svi ti pan-evropski kanali, znači kanali koji emituju za istočnu Evropu, zapadnu Evropu, svi oni imaju u podnosiocima prevode i za hrvatski i za srpski odvojeno. Tako da je moguće da je do same neke tehničke greške da je onaj u operativnom centru umjesto srpskog titla greškom pustio hrvatski. A inače, svi ti kanali normalno imaju srpski titl. Odlično. Tako da s te strane, ja mislim da će to biti vrlo brzo ispravljeno jer nacionalna geografija ima srpski titl. Gde tu ima jedan isto problem koji se nama javio, sličan sa tim. Javili su nam se gledalci koji prate program preko SBB D3i platforme. Tu se emituje kanal, recimo, Discovery Science, koji nema srpski prevod. Međutim, isti taj kanal na satelitu, koji isključivo služi da ga kablovski distributeri preuzimaju, on ima srpski prevod. U čemu je tu sad problem? Nama ostaje nejasno. Zašto SBB ne pušta srpski prevod na kanal koji se dodatno plaća. Znači, svi ti korisnici, recimo, koji prate Discovery Science HD,
On je deo HD paketa, platili su 500 dinara. Posebno. Nemaju srpski prevod, a inače za taj kanal postoji srpski prevod. Tako da je baš dobro ovo pitanje što ste pokrenuli, jer evo ima još jedan problem, pa mi apelujemo na SBB da pusti srpski prevod, i to nije jedini kanal, ima još najmanje 2-3 dokumentana za koji nema srpski prevod, a postoji. Tako da evo mi apelujemo na nadležne... Nadamo se da će čuti ovaj naš ako korisnici već plaćaju to, redovno izmiruju svoje obaveze, a postoji srpski prevod, da im neko pusti, da neko omogući prevod na srpski. Vlado, a mi ćemo sada opet po principu ekskluziva na delu prikazati nešto, ali izvoli ti. Da, zaista jako interesantan uređaj, slobodno možemo reći uređaj koji će sigurno ostaviti traga u 2015. godini. Znači, naime ovako, svi korisnici mobilnih telefona i tableta koji na svom uređaju nemaju normalno ugrađen DVB-T2 digitalni prijemnik. Ne treba da očajavaju. Jednostavno, ovo je, pogledajte, ja ću ga staviti na dlan da vidite zapravo koliko je ovo malo. Ovo je mali mikro USB DVB-T2 tuner koji se direktno stavi na konektor vašeg mobilnog telefona ili tableta mikro USB, skine se sa Google Play Store-a aplikacija Pad TV HD i ceo posao. I za jedan jedini minut vi dobijate besplatno sve digitalne kanale na prostoru na kome se nalazite. On će, da kažem, uhvatiti i to besplatno. Normalno, šta je preduslov? Preduslov je da imate što više procesora na mobilnom telefonu. Minimum je dual core, quad core, 8 core, octa core. Sve što ima više jezgara procesor, to je dobro. I normalno grafička, odnosno GPU čip na vašem tabletu ili mobilnom telefonu treba biti što jači. To je razumljivo. To su neki minimalni uslovi. I još nešto, znači ako kojim slučajem vaš kablić ili ovo ne može da uđe u vaš telefon, samo kupite neke adaptere da čisto prebacite sa mikro USB-a na neki drugi mikro USB i to će proraditi. Također postoji, znači, EPG, elektronski programski vodič postoji. Ono što je, da kažemo, jedna mana, to je što, kao što vidite, ovdje se nalazi jedan specifičan MCX, takozvani konektor. U paketu dobijete jednu malu antenu na MCX konektor. Međutim, ako želite da imate onaj klasičan, da kažem, antenski 75-ohmski konektor, onda već morate negdje na eBayu, na internetu, da nabavite taj specijalni adapter, da možete da stavite, znači, i klasičan konektor za one koji, recimo, žele da ga koriste u kućnim uslovima. A moguće ga je koristiti i na Android kućnim Smart TV uređajima. I kad ga vi koristite na nekom Android Smart TV uređaju, onda je poželjno da imate i eksternu antenu, a ne onu njegovu malu sobnu, da kažem, koja dolazi uz njega. Tako da, eto, to je jedina mana što nema taj adapter, ali adapter se može naći na eBayu, mislim da je par dolara. Da. Nije ništa skupo, ali jednostavno, evo, mi ćemo u nekoj narodnoj emisiji snimiti kako to izgleda na mobilnom telefonu i tabletu, kakav je prijem signala, ali jednostavno, bukvalno bilo koji mobilni telefon, mada postoji ograničenje na sajtu proizvođača, postoji neki spisak podržanih procesora, telefona i tableta, ali to ne mora da znači ništa. Ako vi ne vidite vaš telefon na tom spisku, znači, bukvalno mora da se proba. Vlado, šta drugo, veliko ti hvala i na današnjem učešću u emisiji i ostani da pogledamo jedne brze vesti Zorana Modlija. Za one koji ne slušaju radio emisiju Zakon akcije i reakcije, nego samo gledaju TV emisiju Pola Rotor, evo brzih vesti specijalno pripremljenih za TV. Za zvuk zahvalite meni, a za sliku Ivanu Markoviću. Pa zaronimo onda u brze vesti i vizualizovani IT svet. Srbija godišnje izgubi između 10 i 15 miliona evra zato što se državni servisi na internetu prave pojedinačno, a ne u domenu cloud usluga, izjavio je direktor Republičke agencije za elektronsku upravu Dušan Stojanović i ocenio da nacionalni portal e-uprava ima sve predispozicije i mogućnosti da postane prvi državni cloud. Ako bismo servise pravili u cloudu, godišnje bismo mogli da uštedimo do 15 miliona evra. Ostanite brzi dalje. Biće još brzih vesti u Pola Rotoru. Poštovani gledalci, vi dalje pratite 1073. izdanje emisije za popularizaciju novih tehnologija Pola Rotor. Upravo smo vidjeli brze vesti, a trenutno je na redu rubrika Predstavljamo vam nova domaća izdanja. Tim povodom u studiju TV Kopernikus s nama jeste dr. Dragan Petrović, kome kažemo, kolega Petrović, dobrodošli ponovo u Pola Rotor. Dobrodošli vama i vašim cijenjenim gledalcima.
Doktore Petroviću, pravila lepog ponašanja nalažu da svakog gosta prvo predstavimo, a onda i onda njegovo delo, izdanje i pisanje. Međutim, pošto naši prilozi traju između 6 i 7 minuta, ja ću preskočiti vaš zastrašujući i obrazovni opus i spisateljski opus. Samo da kažemo, vi ste završili 1, 2, 3, 4 fakulteta, 2 magistrature, 1 doktorat. 2 doktorata. 2 doktorata, pardon. Doktorirao sam drugi put u julu ove godine kod akademika Dimića o francusko i profesora Kovačevića, francusko-jugoslovenski sovjetsko-jugoslovenski međuratni odnos. Pa red je da ponovimo, da kažemo i prvi doktorat se odnosio Rusija krajem 20. Savremena Rusija, to je bilo iz međunarodnih odnosa, a na početku 21. veka, a ovo je jedan rad čisto istorijski na Filozofskom fakultetu istorija, jugoslovenska politička javnost i SSR 1922-1940. Pa kad smo već krenuli u tom smeru da kažemo da ste završili pravni fakultet. Ne, ja sam završio ekonomski fakultet, istoriju, sociologiju i političke nauke, magistrirao spoljnu politiku i ekonomsku geografiju. Doktorirao sam, dakle, političku geografiju, međunarodne odnose i istoriju 20. veka. Odlično. Kolega Petroviću, pa evo razlog i povod vašeg dolaska jeste jedno novo izdanje, doduše tu ste vi koautor. Ovo je koleginica mlada Ana Jokić, magistar, ovo je energetska politika Rusije, to je inače moja 31. knjiga, naučna monografija. Mogu da kažem nešto. Kako da ne, samo izvolite. Rusija je nakon raspada SSR-a zadržala 2 elementa supersile, to je samostalno nuklearno oružje, ne ide pariteta sa američkim, i sa druge strane resurse, gde su naročito energenti imaju planetarni značaj. Približno Rusija, posmatrano s aspekta gasa, nafte, dijamanata, zlata, dakle plemenitih metala i važnijih metala, obuhvata oko 20% svetskih rezervi, a rezerve 21. veka, kao što su čista pitka voda, šuma i obradivo zemljište, je čak i veće. To je zastrašujuće, ali pozitivno. U ovoj knjizi je tretirana energetska politika Rusije, dakle, njena ukupna politika. Poseban osvrt je dat na evropski pravac i u okviru njega na Balkan i naravno ima tu jedan segment, odnos i sa našim srpskim prostorom. U ovo vreme kada je knjiga planirana, a i delimično i sada, aktuelan je jugoistočni pravac, takozvani Južni tok 1 ili 2. Ja sam na kraju i korigovao uoči samog ulaska u štampu da neće biti klasičnog Južnog toka, ali da postoji solucija Južnog toka 2. Ova knjiga prezentira celokupnu energetsku saradnju Rusije sa Balkanom. Dragane, izvini što te prekidam, Južni tok 2 nije nam baš mnogo poznato. O čemu se tu zapravo radi? Pretpostavlja se da posle decembra 2014. kada je Rusija odustala od mogućnosti realizacije koncepta Južni tok 1, kako je zamišljen, zbog Bugarske, Evropske unije i tako dalje, da je ostala zainteresovano zemalja jugoistočne Evrope za jeftiniji dotur gasa, jer dosadašnji gasovodni sistem Družba ide samo preko Mađarske jedan krak za Balkan. I u tom pravcu bi dio daleko jeftiniji gas, ako bi se distribuirao direktno nekim specijalnim gasovodom koji bi išao ovde. Južni tok 2 je jedan uopšteni naziv na razne modifikacije. Da li će on ići preko Turske, takozvani plavi ili turski tok, i preko Grčke dalje kroz Makedoniju, da li će on biti realizovan kako je zamišljen preko Bugarske, ali ono što je najvažnije, postoji ekonomski i svaki drugi interes za neki oblik njegove realizacije. Čiji je ekonomski interes? Interes zemalja jugoistočne Evrope, jer ako bi on prošao, recimo, preko teritorije Srbije, mi bi u isto vreme dobijali siguran dotur energenata, oni bi bili jeftiniji, jer bi dolazili direktno. Zatim, plaćala bi se taksa zemalja preko koji dalje ide. Dakle, ide za Mađarsku, Austriju i tako dalje. Oni bi plaćali taksu za dotur. Sledeće, to je i političko oružje. Jer vi možete da zavrnete nekom isto kao što taj neko, a mi sada ne možemo nikome. I onda bismo mi postavili i subjekat u međunarodnom tranzitnom procesu energenata, a ne samo kao što je to sada slučaj kao objekat. Najzad, instalirat će se skladište kod ITB-a, znatno veće snage nego što je inače ranije postoji, i sve to zajedno predstavlja jednu veliku ekonomsku pogodnost za našu zemlju. To je mnogo lepo. I ne samo ekonomsko. To je mnogo lepo, još samo da se obistini, za nas mislim. Da. Dragane, da se malo vratimo na početak razgovora. Da li je to jedino izdanje vaše ovogodišnje? Da, ove kalendarske godine izašla je još jedna mala obimom, ali značajna naučna monografija u Sarbrikenu, u izdavačkoj kući Scholar Press,
na engleskom jeziku u Nemačkoj, rumunsko-srpski odnosi, autora, profesora Saše Kicoševa i moje malenkosti. Nažalost, Saša Kicošev je nedavno preminuo relativno mlad u svojoj 54. godini, ali eto, ova knjiga ostaje kao jedan rad koji pokopa ukupne odnose dve prijateljske zemlje. Dragane, u kojoj meri su vaši radovi prisutni na svetskoj sceni kao izvor? Oni jesu prisutni. Ja sam recimo imao čast da objavim u pretprošle godine u izdanju Ruske akademije nauka. Tema je bila Rusija i Istočna Evropa, naravno objavljeno je u ruskom u Moskvi. Čitavo poglavlje knjige, a glavni razlog poziva da učestvujem u jednoj takvoj časti, jer su ostali autori iz glavne Ruske akademije, su moji dosadašnji radovi u tom pravcu. Takođe, italijanska geopolitika je isto 2013. objavila specijalno izdanje na italijanskom jeziku o srpsko-italijanskim odnosima, gde sam ja autor čitavog poglavlja i takođe moji raniji radovi su me kvalifikovali. Još samo bih dodao da sam imao veliku čast da moja knjiga Francusko-srpski odnosi 1800-2010 bude otkupljena u 10 vodećih nacionalnih biblioteka u svetu. Ona je izašla za razliku od ovih izdanja na srpskom jeziku. Tako da ima i tih međunarodnih uspeha. Oni su ređi, ali su toliko značajniji i draži jer su međunarodnog značaja. Dragane, opet se vraćamo na glavnu knjigu o kojoj danas pričamo. Koga ste vi imali na umu? Koja je ciljna grupa kome ste namenili knjigu praktično? Ona je pre svega stručnog karaktera. Pre svega svi oni privrednici koji se bave saradnjom sa Rusijom, politički subjekti. Da li uslovno rečeno i država? Apsolutno. Ova knjiga je finansirana na konkursu Ministarstva nauke. Dakle, ona je prošla taj konkurs i ona je ocenjena da može da prođe. Ona je u potpunosti finansirana. Ja se zahvaljujem ovom prilikom Ministarstvu nauke koje redovno svake godine finansira 1 do 2 moje publikacije koji prolaze taj konkurs. Recenzenti moraju da navedu šta je to zaista doprinos nauke i sledeće. Ali je pristupačno i široj čitalačkoj publici. Ja bih samo za kraj podvukao mladu koleginicu Anu Jokić, koja je ukrajinsko-ruskog porekla i koja mi je bila izuzetno značajna jer je ona dobrim delom poklapala izvore iz Ukrajine, iz Rusije, koje sam i sam pratio, ali ipak ona je, jer je rođena u Kijevu, a ovde se školovala, bila u većoj pogodnosti da tu literaturu prati, tako da ovaj rad predstavlja jednu sintezu uz napomenu da su to dve jasno razgraničene celine, samo je teoretsko-metodološki uvod zajednički. Odlično, kolega Petroviću. Pa evo šta da kažemo na kraju. Puno vam hvala što ste bili naš gost. Vama želimo prvo puno zdravlja i dalje da nastavite ovako uspešno pisanje. Na ovim prostorima fali upravo te literature koja je fundirana sa stačke naučne, jel da? Vaše knjize želimo da se što pre nađe na 100 više stolova, torbi i biblioteka. U svakom slučaju, hvala vam još jednom. Vama se najviše zahvaljujem što ste mi ponovo dali priliku da gostuju u vašoj cenjenoj emisiji. Zadovoljstvo je obostrano. Hvala. Nastavljamo sa brzim vestima za Polarotor. Fotografisanje zvezdanih pejzaža uskoro će postati mnogo lakše, kažu oni. Ne samo po njima, već po trojici mnogo važnih momaka, a to su trojica Singapuraca koji stoje iza startupa Tiny Moz. Singapurci se nadaju da će njihova majušna aluminijumska kamera simpatičnog imena Tiny 1 da bude astronomski GoPro. Tiny 1 je osmišljen kao kamera koja će fotografisanje zvezdanog neba konačno približiti smrtnicima. Cilj je naravno izbjegavanje potrebe za skupim DSLR fotoaparatima i teleobjektivima. A kamera sadrži prilično osetljiv senzor koji pri ekspoziciji od 30 sekundi hvata prilično impresivne fotografije zvezdanog neba. Takođe, Tiny 1 će pomoću Point to the Stars tehnologije u kombinaciji sa Live View režimom rada moći da vam pomogne da razaznate sazvežđa. Pored ovih mogućnosti, kamera može da snima time-lapse snimke u 2,5K rezoluciji. Na sve ovo, kamera koristi do savršenstva dovedene sisteme za kalibraciju i fotografije, to je snimke čuva u najbolje mogućoj verziji sa što manje šuma. Otprilike sa ovoliko. Sada, treba pomenuti činjenicu da su Singapurci omogućili korisnicima i promjenu objektiva, što je samo plus. Ukoliko vam se čini da je Tiny 1 ograničen fotoaparat koji ima smisla samo tokom noćnih sati, varate se. Tokom dana Tiny 1 se ponaša kao savršeni mirrorless fotoaparat, znači može služi kao vaše lično fotogledalo.
Ekipa iz Tajnim Osa je uspela da skupe oko 140.000 američkih dolara putem crowdfundinga, a velikodušna je bila i singapurska vlada sa donacijom od još 174.000 tamošnjih zelembača. Po svemu sudeći, sve Space Freakove uskoro očekuje spravica za kojom su oduvek žudeli. Neki žudeli, neki ludeli, a neki od čekanja i poludeli. Ostanite brzi i dalje, biće još brzih vesti u Pola Rotoru. Besplatno digitalizujte sve televizore u kući bez ikakvog ulaganja uz Kopernikus kablovsku televiziju. Kopernikus kablovski sistem. Sport. Serije. Filmovi. A crtači? Svi crtači. Utla. Mili utla. Baš svi. Baš sve. Od sportskih kanala. I arene. I sport klubovi. Svi domaći. RTS, B92, Prva, Studio B, KCN. Kompletan Pinkov paket. Preko 60 kanala osnovne ponude. I preko 100 digitalnih kanala. Analogno platiš. Digitalno gratis. Najbrži internet po najnižoj ceni. I telefonija sa prenosom broja. Samo na vašoj Kopernikus kablovskoj mreži. Novo OTT Kopernikus. U najkvalitetnijem digitalnom formatu slike uživajte u sportskim kanalima. Pratite ceo Pink paket, neverovatan filmski program. Slušajte radio stanice iz Srbije i svih zemalja okruženja. Kopernikus OTT. Vaša televizija za poneti. Profesionalno spasavanje podataka sa hard diskova, RAID nizova i flash memorije. Poverite vaše podatke profesionalcima. Data Solutions RS. Besplatno digitalizujte sve televizore u kući bez ikakvog ulaganja uz Kopernikus kablovsku televiziju. Pa da krenemo sada sa čovjekom kojeg nismo već duže vreme videli i čuli u našoj emisiji Dejanom Ilićem. Dejan Ilić, to ne znači mister Dejan Ilić, to je magistar Dejan Ilić, ali sa doktorantskim aspiracijama. Tako, da. Ostaju, ambicije ostaju dalje, odnosno ostaju, namera. baš tako. Tako je, a to se zove životni projekat. Jeste. Mi imamo sad jedan drugi projekat, to je nešto što okuplja sve nas koji smo zagriženi u taj IT, ali i za vas koji ste na onaj ozbiljni način u tom IT-u. To je predstojeći Telfor 2015. Jeste. Nekako, ne znam da li je to jubilarni Telfor, ali već je to tradicionalna manifestacija. Jeste. Jedna od retkih manifestacija koja se održala dugi niz godina i dugi niz godina je bila bez ikakve kotizacije, što je za svaku pohvalu za organizatore. Kotizacija, to je ono kad morate da platite. Jeste, za bilo šta ste morali da platite, međutim, dugi niz godina te kotizacije su bile ili minimalno ili ih uopšte nije bilo. Sad su se malo povećale, jel? Ali naravno sve u skladu sa trendovima i mogućnostima. Da, ali ambicije Telfora i dalje su velike. Šta možemo da očekujemo ove godine na Telforu i hoće li on biti opet u Sava centru kao i obično? Kao i obično bit će u Sava centru i po mom skromnom mišljenju mislim da će ipak Telekom Srbija biti na prvom mestu i događanja vezana za njegovu eventualnu prodaju. Ja mislim da će to biti glavna tema. To da bude tema Telfora? Ne. To će biti glavna tema u kuloarima. A to je politička tema. Naravno. U kuloarima će se verovatno o tome pričati, a inače Telfor će i ove godine predstaviti gomilu novih radova, od kojih će neki verovatno završiti i na SCI listama koje su vezane također za doktorate. Telfor obično nije nešto što je interesantno širokim narodnim masama. To je više nekako od užeg interesa za ljude koji su duboko u IT struci, je li tako? Slažem se. Jednostavno ono što je najbolje i najeminentnije na tlu Republike Srbije skupi se jednom godišnje na Telforu koji je vrhunac događanja vezan za informacione i telekomunikacione tehnologije. Biće vjerojatno reći o IT proizvodnje koja je u ovoj zemlji, nažalost, vrlo kilava.
Ne znam da li iko nešto proizvodi. Koliko ja znam, kinesko tržište nas je na izvestan način malo usporilo u bilo kakvoj vrsti proizvodnje. Pa kao i većinu drugih. Da, generalno gledano, veliki korisnici, kao i veliki proizvođači, su se grupisali. I sada, kod nas je najveći korisnik tih tehnologija Telekom Srbija. I on se opredelio pre nekoliko, da kažem, desetina godina, su telefonske centrale koje su proizvođene na tlu bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a bile su u Sloveniji Iskra, u Zagrebu Tesla i u Beogradu DKTS, odnosno Pupinove, bile su nešto što je, recimo, moglo da prođe. Nažalost, ili na sreću, kako god ko to hoće da tumači, te tehnologije, informacione tehnologije, su počele da bivaju sve brže, da se razvijaju sve brže i hardver koji bi trebao da prati razvoj tih informacionih tehnologija nije uspevao da uhvati korak. Mislim da si ti o tome vrlo kvalifikovan da govoriš kao čovjek koji je u ovom trenutku na čelu jedne kuće koja praktično sada za 2 godine treba da slavi 70 godina postojanja. Počela je 1947. kao elektronska industrija Pupin. To je danas Pupin Telekom. To je u stvari tada bio jedan veliki konglomerat EI, elektronska industrija iz Niša, i to je bio takozvani SOUR, složeni sistem organizacije udruženog rada. Složeni i složan sistem. Da. I onda se u okviru toga razvijale osnovne organizacije udruženog rada, koja je svaka na svoj način proizvodila po nešto. Jedna od njih je bila i EI Pupin, koji je dan danas na istom mestu na Batajničkom putu, tamo gde je od 47. pa do dalje. Nekada su svi udarali u Pupin, jako je bio na Batajničkom putu, a danas je malo skrajno. U suštini, da budem precizniji, nije baš 47. bio počeo na Batajničkom putu, počeo je na drugom mestu, ali ono što poznajemo je od 60. i neke godine izgrađeno na Batajničkom putu i nekada je to bila zaista velika industrija. A šta je danas osnovna proizvodnja Pupina? Jer vi zaista i proizvodite kao... Da. U ovom trenutku mi smo jedini proizvođači na tlu Republike Srbije vezan za takozvane lanterne, odnosno ono što mi kao vozači poznajemo kao semafor. Jeste. Pupin Telekom jedini na tlu Srbije ima gotovo sve potrebne alate za izlivanje kompletne mehanike svih tih delova semafora. Pa lije li? Da. Dakle, sve semafori koje vidimo u gradu su Pupin Telekom? Nisu baš svi. Dobar deo njih jeste. Međutim, grad u ovom trenutku ima neke druge planove u koje je Pupin pozvan da participira, a to je, recimo, malo veći komfor u nadgledanju. Znači, umrežavanje semafora. Tako je. Ima li uslova za to? I da li je nešto od tih semafora umreženo danas u Beogradu? Nešto od tih semafora jeste umreženo, postoje uslovi za to, ali to sada već prelazi u domen poslovne politike koju neću ne bih da iznosim ovde. Da, tačno, to može biti nešto deo budućih projekata. U budući, kada nešto bude završeno, bit ću rad i najavit ću se da dođem da kažem, ovo je urađeno. Ali Pupin Telekom je živa istorija. Pa evo i u tvojoj kancelariji se u ovom trenutku nalaze nekakva 3 retro telefona. Šta oni govore kada pogledaš u njih? Možda bi neko mlađi i mnogo mlađi od nas pitao čemu to služi. A uz to još i ne radi. Kao što mnogi ne znaju da gledaju ni na analogne časovnike, one sa kazaljkama. Tako je, nažalost. Dakle, neki od gledalaca... Telefoni sa brojčanikom. Tako je, neki od gledalaca ove emisije sećaju se klasičnih telefonskih aparata sa brojčanikom, koji su dugo bili u upotrebi na nivou bivše i Jugoslavije, a posle toga i Srbije. Kada ga pogledate sada, to je nešto što je, da kažemo, eto tako, čisto retro, međutim, kada ga ja lično pogledam, ja vidim jednu armiju ljudi koja je bila potrebna da bi se taj aparatić proizveo. Bože, da. Jedna armija. Dakle, postojao jedan sistem projektovanja tog telefona, pa je postao sistem izrade tog telefona, pa je bukvalno 6000 ljudi u jednom trenutku
radilo na izradi jednog telefona. Neko je radio na slušalici, telu, neko na poklopcu, neko na onom unutra delu, neko na žicama, neko na... Bukvalno, neko je radio čak i na onim kapislama, takozvanim kapislama, odnosno mikrofonima sa ugljeničnim prahom. Prahom, da. Bože, I to je čitava proizvodnja bila. Posebna je jedinica bila koja je proizvodila to. Ali takvim telefonima mogu da budu zaslužni i naši prvi električni gitaristi. Oni su i slušalice telefonske vadili one elektromagnete koji su pokretali membranu slušalicama, stavljali po žice gitare i pravili prve gitarske akorde na takvim instrumentima. Upravo, ako smem da se nadovežem na to što je sad izneto, da li kroz ovu rečenicu može da se nasluti koliko smo mi išli napred tih godina? Kada su gitaristi na osnovu telefonskog aparata razmišljali to, kada je jedan Voja Antonić razmišljao kako da napravi prvi računar na svetu, kada je u institutu Mihajlo Pupin napravljen prvi računar u Evropi, to je za mene tako... To je prosto ne znam. To je jedan čitav univerzum ideja, inspiracija. Jeste. Analognih, pazi. I sada polako došli smo, ne polako, nego baš brzo, za par decenija, do apsolutno digitalne ere. Danas više nema ni banana telefona, ni telefona sa brojčanikom, sve na softveru. Jednostavno, tada je država regulisala proizvodnju na prost način. U sistem javnog preduzeća PTT Saobraćaj Jugoslavije, telefonski aparat nije mogao da bude priključen ako na donjoj strani nije imao pečat atesta ZJPTT. Atest, Bože, da. To je prva reč koju sam naučio kao osnovac. Atest. Takav telefonski aparat je mogao da bude priključen i da ne pravi smetnje. A kada kupiš na nekom buvljaku banana telefon... Kada se kupi banana, ona često ima problem sa izradom, jer je jeftino proizvedena, često pravi smetnje na telefonskim centralama i tada je dolazilo do isključivanja. I pošto su pretili, tako, isključit ćemo vas. Vaš telefon. Ljudi su morali da se vrate na atestirano. Sam taj atest je štitio proizvođača telefonskih aparata, štitio i proizvođača telefonskih centrala i jedno veliko tržište je moglo da živi sasvim normalno. Danas je situacija takva... Divno vreme monopola prošlo i sada moramo da se prilagođavamo. Slažem se, sada je situacija takva, ali sada je pomalo i haotična situacija, jer nas dvojica možemo na naše... Ali to je demokratija. Demokratija malih haos. Slažem se. Sve što je dobro ima i svoje loše strane i obrnuto. I ono što je loše ima po neku dobru stranu. Nas dvojica možemo da instaliramo neki softver na naše kućne računare koji će emulirati, odnosno izigravati, da kažem, običan telefonski aparat. Običan telefonski aparat, tako je. I sve može da poprimi taj oblik ako želi, mada unutra u srcu svega toga samo jedan čip i to sve. Jedan čip i to sve. Baš tako. Peto, zahvaljujući tom čipu mi smo na svemu pa i na društvenim mrežama. Da li si ti na LinkedInu možda? Jesam. Jesi. Jesam. Nekako je u posljednje vreme poslije sve manje to poslovna mreža, a sve više Facebookovanja na LinkedInu. Nažalost, to sam primetio. Na sreću moju nemam takvih poziva ili ostalih stvari, ali sam primetio da mi se recimo neki ljudi koje nikad u životu čak nisam ni za njih čuo i nemaju neku široku biografiju, nude za neke poslove i tako dalje. Naravno, ja to ignorišem i najčešće taj kontakt izbrišem. I najčešće izbrišeš, tako da. Jer, kažem, mnogi ljudi čak i neke svoje totalno privatne, intimne informacije stavljaju na LinkedIn. Pa čemu onda? LinkedIn je poslovna mreža da bi uspostavljeni međusobnu komunikaciju ljudi koji su jedni drugima potrebni. Tako je, što je samo dodatak da smo mi sami sebi nepredvidivi kao narod, jer jedino u Srbiji je LinkedIn Facebook u stvari. Jeste, da, nigde ne ide tako dobro Facebook kao što ide u Srbiji, ali i u mnogim drugim zemljama je tako, pa uprkos svemu tome, uprkos toliko intenzivnoj komunikaciji i mogućnosti da svakog, pa eto da tako kažem, i prozreš na taj način, dogodi se nešto kao što je bio Crni petak 13. u Parizu. Nažalost, možemo samo da izrazimo saučešće ljudima koji su svoje živote izgubili. To je jasno, da. A jedino možemo da primetimo da je toga bilo i ranije, samo što je to ranije bilo mnogo ranije u vreme kada informacione tehnologije nisu bile toliko razvijene, pa kada se desi neka katastrofa ili neka nesreća, trebalo je čekati u redu ispred zgrade Borbe ili ispred zgrade Politike sutrašnje izdanje štampanih novina da bi se o nečemu pročitalo, pa kada je došla televizija,
Beograd 1, na primjer, pa je onda ispred Dnevnika u 7:30, to je bilo i tako dalje. Ta su vremena prošla, ta analogna, dobra, stara analogna vremena su prošla. I sada, nažalost, ili na sreću, opet kažem, ukusi su različiti i najprostija katastrofa pomora jedne tone ribe može za minut ili sekund ili 10 sekundi da bude vest, tako je, koja je obišla celu zemaljsku kuglu. Da, znači, u stvari, tvoje viđenje čitave ove, mislim, ovog događaja, tragedije ili kako god to mi je nazvali, je tako da je i nekada bilo takvih strašnih stvari, ali su te informacije se sporije širile. Mnogo su se sporije širile. I misliš da nas zbog toga mnogo više pogađaju, zato što ovoga časa svi znaju za to? Pa, danas je komunikacija, odnosno informacija, vrlo moćno oružje. I direktno je tako. Niko ne sažvače, nego svako svoju interpretaciju da istoga časa. Jeste, i svako se bavi nečim drugim, na izvestan način možda potiskujući sopstvene probleme i na izvestan način možda koristeći tim informacijama da zaboravi možda neku lošiju stvarnost koja njega okružuje. Da li se tebi čini da može i taj prag nadržaja dosta opao, pa da bi ljudi reagovali, onda taj događaj mora bude mnogo jači, mora bude intenzivniji, mora bude dramatičniji? Zorane, ako smo zatrpani raznoraznim reality programima u kojima se glavne zvezde pokupljene s koca i konopca tuku, gde neko nekom razbije nos, gde ovo, gde ono, upravo taj naš prag nadražaja, a za te ljude koji to inače gledaju, otprilike niko nije reagovao za ruski avion koji je pao sa mnogo više mrtvih. Da, bilo je dosta takih. To je bila reč. Također niko nije reagovao ni za onih 30 do 50 hiljada živih vojnika koji su zatrpani onomad u Iračkom ratu. Ili 90. kada smo bili bombardovani. Dosta bilo takih reakcija i takih komentara na Facebooku i uopšte društvenim mrežama. Okej, mislim, to ne znači da neka tragedija... Ovo je jednostavno stvaranje verovatno nekog novog svetskog poretka kome neko teži. Pa sad, ako se desi, desio se... Ali tragedija je tragedija. Nažalost, to je prva rečenica koju sam zaista rekao je žao mi je tih ljudi koji su nedužni, ali sve više nedužnih ljudi strada za nešto što je neki viši interes. Da, nažalost. O tome se naravno govori na svim medijima i mnogo opsežnije i mnogo analitičnije, ali u svakom slučaju, eto, zahvaljujući tebi, malo smo protrčali kroz ovaj čitav svet informacije, tehnologija i uopšte tehnoloških komunikacija u kojem danas živimo i u kojem se krećemo. Kako god okrenuli, mislim, ja mogu samo da konstatujem zajedno sa tobom, da danas često neka velika tragedija dobija isti publicitet kao i botoksiranje usa na neke starlete iz nekog realitija. Ne bih da komentarišem. To su apsurdi današnjeg, kao da kaže, krize kriterijuma, zahvaljujući društvenim mrežama. Hvala ti puno, Dene. Bio je Dejan Ilić, magistar, čovjek na čelu Pupin Telekom, ali čovjek o kojem možete pričati zaista o svemu, pa i o ovih nekoliko tema kroz koje smo sada protrčali. Nastavljamo sa brzim vestima za Polarotor. Svima je jasno da Google pažljivo prati i pamti sve što pretražujete. Osim toga, nadzora nije pošteđen ni vaš mail kako bi Google znao kakve reklame da vam ponudi. Ali možda niste znali da vas pored svega toga Google i snima. Prva pisanju Guardiana, ukoliko na Google koristite glasovna naređenja, sve što ste ikada rekli ostaje na serveru. Usto, ukoliko ste korisnik Androida, sigurno ste primetili i da imate OK Google opciju koja funkcioniše na isti način. Ipak, Google nudi opciju da preslušate sve što ste do sada rekli i da to izbrišete. To možete uraditi na sljedeći način. Pazite, na svom Google nalogu pronađite kategoriju History, a potom i Voice and Audio Activity opciju. Tada ćete vidjeti spisak vaših glasovnih naređenja i opciju Play za preslušavanje. Pored te opcije i opcija za brisanje, koju ćete sigurno hteti da upotrebite. Pa, upotrebite je. Ostanite brzi dalje. Biće još brzih vesti u Polarotoru. Evo, dok ovo gledate, u isto vreme profesor dr. Petar Kočić drži predavanje u sali 513 na 5. spratu Mašinskog fakulteta u Beogradu na temu novca kao pokretača svih ratova. Istovremeno je tamo, ali istovremeno i ovde. Gospodine Kočiću, dobar dan, dobrodošli u Polarotor. Dobar dan.
drugi Newtonov zakon je narušen sada, jer tako? Apsolutno, ali sva sreća, te se ova emisija snima, pa onda možemo istovremeno i da vas gledamo na mašincu, a istovremeno i ovde u Polarodu. Na dve različite, da. Kako to novac pokreće sve ratove? Samo ukratko da mi malo rezimiramo ono što se ovoga časa tamo događa. Pa ne treba mnogo matematike da se vidi da je centralna valuta od negde 1880. godine američki dolar, kada je počela da se razvija i industrija i proizvodnja. Samo da naglasimo, recimo, da je Drugi svetski rat u oblasti avioindustrije počeo ovim malim avionima nemačkim tipa Štuka koje su bombardovali između ostalog i Srbiju, a završen je sa velikim bombarderom koji je napravljen, ajde da kažemo, među vremenu i iz koga je bačena B-52 atomska bomba na Hirošimu i Nagasaki. Što kaže Baga, na nebu je pisalo B-52. Da. Tako da 1880. zbog hiperprodukcije dobara, naravno, to je pokriveno i parama, dolazi do jačanja određenih valuta, slabljenja drugih valuta i otprilike to je tema tog predavanja. Znači šta sa valutama i tako dalje. Vrlo intrigantno, osjećam da će biti dosta pitanja, a gledalci, posetioci predavanja imaju pravo i da ih postavljaju, zar ne? Naravno. Dobro, ko će sve na njih da odgovara? Samo predavač, dakle vi? Ili? Ne, znači ideja je da svi koji imaju nešto da kažu, da mogu da kažu, dopune. Ima tamo, dolaze dosta uticajni ljudi iz sfere ekonomije koji jednostavno stvari posmatraju sa druge strane. Ja sam ipak inženjer, pa na pare i na finansije gledam sa inženjerske tačke gledišta. Dobro. Ali postoje, recimo, inženjeri, recimo, ja bih pomenuo da je doktora Guzino koji ima 92 godine, koji je jedan od glavnih, da kažem, ministara bio još u Titovo doba, koji i dan danas briljantno razmišlja na temu ekonomije. On je vrlo često gost. Fantastično, sjajno. Onda treba posle ovoga da se teleportujemo pod hitno na mašinac. A pošto je novac istovremeno pokretač svih ratova, ali i pokretač raznih gluposti i budalaština na YouTube-u, čiji je opet krajnji cilj zaraditi novac, hajmo danas malo pričamo o tome kako zaraditi taj novac na YouTube-u. Pa, da kažemo da ovo što pričamo danas u YouTube-u može da se odnosi i na neke druge, da kažem, internet alate. Tako, kako zaraditi pare preko interneta, šira priča. YouTube je tu dominantan, jedino što postoji jedna razlika između YouTube-a i pisanja. Kod YouTube-a treba da generišemo materijal, video materijal. Prva stvar koju moramo da napomenemo kada želimo da zaradimo pare preko YouTube-a upotrebom, generisanjem video materijala, YouTube ima razvijen softver po kome otkriva dela, naročito muzička i video, koja su zaštićena. Znači, ne smemo da koristimo dela koja su zaštićena. Imam dobrih iskustava sa time. Da, i onda kada jednostavno ubacimo neku numeru, YouTube nije taj koji nas automatski isključi, već kaže imam preporuku da od 2. minuta i 15. sekunde do 3. minuta i 17. sekunde, umesto, recimo, Vangelisa i njegovih, kako se zove, nekakvih kočija tamo vatrenih, ubacite pa da listu drugih nekih numera koje nisu pod zaštitom, koje su slobodne za korišćenje. Eto, iskustva već nemam. To je vrlo zanimljivo. Mislim, hvala im na tome. Meni se događalo da moji klipovi budu nemi, postanu neme burleske zbog neke muzičke podloge. Sada je samo taj deo koji je pod, da kažem, prismotrom. Još nešto treba da kažemo. Neki videoklipovi, recimo u nekim zemljama, mogu da prođu, a u drugim ne moraju. Ja sam imao slučaj, sam objavio klip sa nekim oglasom Apple-a gde samo u Nemačkoj važe prava na kopiranje za tu muzičku numeru. I onda Nemci bez toga slušaju, a svi ostali slušaju sa tom muzičkom numerom. Da, tako je. Može da bude lokalno samo zatvoren, a otvoren za sve ostalo. Ali da se vratim i sad ovoj temi, ko i kako može da zaradi novac na YouTube? A ovo je jako važna stvar. Znači, ne možemo da zarađujemo ako plagiramo. Znači, pravilo broj 1 za YouTube, za pisanje radova naučnih, tamo se koristi Eforus za proveru teksta, ne sme da bude plagijat. To mi se dopada odlično. Ne da ne sme da bude plagijat 5%, 10%, 0% plagijata. Znači, mora da bude naša originalna ideja. Mi naravno možemo da puštamo, da stavljamo i plagirani materijal, ali gledat će ga samo po neko, a ne i ceo svet. Druga ključna stvar vezana je za objavu materijala je da množimo pretplatičku bazu.
Što više pretplatnika, više para. Na našem YouTube kanalu. Da. I tu imamo dve mogućnosti. Prva mogućnost je da objavljujemo naše video materijale bez oglasa i jednostavno to može neko da pregleda, a nema ko da plati. Pare stižu od naše mogućnosti da objavimo, da dozvolimo da se na našem videoklipu nađe oglas. Oglasi mogu da budu na početku, u sredini ili na kraju, a te oglase plaća oglašivač, pa deo tih para kroz preglede ide nama. Tako je, tako da nije bitno, nije važno samo da se pojavi oglas, nego mora da gledalac klikne na taj oglas. Pa zakucani su, znači oni oglasi na početku su zakucani i određeni broj sekundi mora da se gleda, pa može da se preskoči posle, ali se računa kao pregledan oglas taj koji... Ako ga prinudno sami ne isključimo, ja, kao gledalci. Nešto ne možemo da isključimo, a negde možemo. E sad, pošto je ovo vezano, oglašavanje je vezano za alat, znači Google-ov, a YouTube je Google, koji se zove AdSense, mi prvo moramo da popunimo formular kod AdSense-a, on je vezan kod setupa u YouTube-u, da prihvatamo oglase tipa A, B ili C, A je na početku, B je u sredini i C na kraju. Da li nama AdSense to sam ponudi ili mi moramo da sami potražimo tu opciju kako bismo se priključili? Podešavanje kod YouTube-a ili setup kod YouTube-a je dosta glomazan i u jednom trenutku nam ponudi da se prijavimo na AdSense. Ali prethodno znači da moramo da imamo otvoren username i password, kako se zove, na Google-u, koji možemo da koristimo kod YouTube-a, kod AdSense-a, kod AdWords-a i tako dalje, kod svih ovih Google-ovih alata. Kada ti oglasi kreću na našem YouTube kanalu, posle neke kritične mase klikova na video file? Ne, oni kreću onog trenutka kada mi dozvolimo AdSense-u da lepi, da stavlja oglase na naše klipove. Ali ako imamo samo, ne znam, 100 pregleda, da li će oni i tada da lepe oglas ili moramo da imamo veći gledalac? Ako dozvolimo da na celokupni naš kanal pretplatnički, da na svaki klip idu ovi oglasi, onda će on po metodu slučajnog izbora da dodeljuje te kanale. Kako se ti oglasi, da kažem, pojavljuju na pregledima? Pa pojavljuju se na mnogo prost način. Taj tekst koji ide uz videoklip ima ključne reči, a ovamo oglašivači stavljaju ključne reči, pa se uparuju ključne reči. Totalno je nebitno da li su, znači, totalno je nebitan jezik, jer ako su ključne reči na srpskom, kod onoga ko postavlja oglase i kod onoga koji se oglašava, koji postavlja klipove i kod onoga koji se oglašava, su takođe na srpskom jeziku i to se uparuje. Iz jedne velike baze podataka, zaista ogromne, kompanija Google to vrlo jednostavno uparuje u deliću sekunde i tako nam se pojavljuju određeni oglasi. A kada počinjemo da dobijamo novac od naših klikova, posle koliko broja gledanja? Taj pojam se zove monetizacija. Nažalost, kada se na setupu YouTube-a, kad dođemo do monetizacije, pišemo da je monetizacija nedozvoljena za našu zemlju. Ne piše za Srbiju, nego za našu zemlju, ali postoji trik. Postoje mega provajderi oglasa, gde se takođe prijavimo, da isto jedan ogroman setup prođemo, gde kažemo koji je naš kanal na YouTube-u i onda postoji jedna totalno nerazumljiva tabela koliko se od svake kategorije oglasa dobija para. I onda oni na dnevnom nivou prate preglede i kažu vi ste danas zaradili $1, $2, pola dolara i tako dalje. Jedino ne kažu od kog materijala, nego tog dana je bilo 56 pregleda ili 560.000 pregleda. Ne piše kojih po kojoj kategoriji, recimo da imamo 20 nekakvih video materijala na našem sajtu, ne daju tako detaljno, već samo kažu vi ste danas imali toliko pregleda i toliko para ste zaradili. Sav novac koji ide nama na račun kao ponuđačima video materijala je kategorizovan i potpada pod nekih 4 ili 5 kategorija. Znači, od par centi, od jednog centa, znači američkog, ne eurocenta, znači po jednom pregledu, do čak par dolara po jednom pregledu, u zavisnosti koje kategorije. Najviše plaćaju oni oglašivači koji oglašavaju finansijske i usluge osiguranja. Da bi novac od oglasa legao na račun nekog od nas u Srbiji, moramo da otvorimo, pretpostavljam, račun, nalog na PayPalu
Ima dva načina. Znači, jedna od firmi o kojoj govorim je Social Blade, koja, evo, dao sam ovdje ime.com, gde možete da otvorite nalog i oni plaćaju ili čekovima posle 3 meseca, a minimum je da se ostvari $70 prometa na mesečnom nivou. Ako se ostvari ispod $70, ne plaćaju ništa. $3 neće plaćati. 69,5 neće da plate. Ali sve preko $70 nam stiže ili u čekovima ili preko PayPal naloga. Znam neke ljude, neke poznanike, neke prijatelji koji čak ponešto i zarađuju na taj način. To nisu neke enormne zarade, jer to nisu milionske posete njihovim videoklipovima ili YouTube kanalima, ali su to neke pristojne sume, nekoliko desetina ili par stotina dolara, što je sasvim okej. Možda je zgodno da kažemo da 20 najvećih kanala imaju između negde, najniže ima negde oko 11, a najviše oko 20 miliona pretplatnika. Engleski jezik je jako važan, ili da bude u titlu, ili da bude glavni jezik. Uz one sve ostale komentare o plagijatima, što smo na početku rekli. I kad neko ima 11 miliona pretplatnika, odmah na 11 miliona adresa, čim on objavi materijal, dođe informacija da je objavljen novi materijal. Posle ti materijali imaju po 5-6 pregleda, neki put ako je dobar materijal, tako da broj pregleda može da bude i 5-ostruko i 10-ostruko veći od broja pretplatnika. A inače, od tih videoklipova na YouTube može se vrlo dobro živi. Neki, recimo, pevači ne bi morali ni da drže koncerte. Jedan Justin Bieber, Adele, One Direction, koji imaju na milione poseta, vjerojatno generišu i preko YouTube-a velike prihode. Pa sad ovako, ja sam pregledao prvih 20. U prvih 20, ne baš od prvog mesta, nego od negde 5. do 10. mesta je 5 američkih starleta koje imaju preglede reda veličine od negde 11 do 15 miliona pretplatnika imaju. Znači na Sex Appeal se najbolje zarađuje. Pa kako stvari stoja. Nema ni jedan naučni program nije tu, što je tragedija. Znači, Discovery nije tu, History Channel nije u tih prvih 20, da ne poverujemo. Sportski kanali su tek dole. Jedan sportski kanal je tamo na 19. i 20. Ali zato neki ljudi prave razne budalaštine samo zato da bi postigli što veću gledanost na YouTube-u. Da, cela priča nas vodi na jednu emisiju iz Discovery-a, a koja je objašnjavala kako je nastala čuvena i kultna serija Dinastija, koja se emitovala 84. pa negde do 90. godine ovde, i pandan toj seriji je bio Dallas. Ta serija se radila tako što su u trku pisane epizode. Bračni par Shapiro je pisao Dinastiju i oni su napisali prvi 20 epizoda i onda su, pošto se počeo Dallas da se pojavljuje pa im je oduzimao gledalište, oni su morali da uvode nove likove u trku. I to se u trku snimalo. Tako rade sve meksičke ove telenovele, sapunice, kako ih mi zovemo. U trku se pišu da bi jednostavno... A glumci sa headsetom ušima slušaju Da, ja sam u Meksiku bio pristom kad se snimala jedna telenovela, bio sam u Acapulku, gde bukvalno oni dobijaju na slušalice, na bubice, ceo tekst. I to se u trku snima, nema. To je 45 minuta traje epizoda, sat vremena snimanje, posle se montira i zdravo. Nema ponavljanja. Da, strašno. Mi sada neću pevati Dinastija kao Rokad iz Moravu, ali evo s time možemo da zaključimo u priču kako zaraditi pare na YouTube-u. Možete malo, manje ili mnogo, sve zavisi od toga koliko ste originalni u ideji koju ste filmovali i tako postavili na svoj YouTube kanal. U svakom slučaju, možda postoji šansa da budete bogati kao Carrington iz Dinastije. Ideja ili scenariju su najbitniji tu. Više drugo ništa nije bitno. Znači, da li je to sport, nauka ili je to obično neka tema. I naravno treba da znamo da mora teme da budu bliže mlađima nego starijima. Stariji čak i nemaju internet, ne gledaju te stvari. Znači mora da bude to namiljeno mladima. Ideja i originalnost. Možda ne originalnost po svaku cenu, ali mislim što zaista ne volim, ali originalnost u kreativnom smislu uvek je dobrodošla. Ovo je bio profesor Petar Kočović. Hvala puno za danas. Baš je bilo ovako intrigantno. Vidjet ćemo koliko smo para zaradili do neke sledeće prilike. Hajdemo da izbrojimo. Nastavljamo sa brzim vestima za Polarotor. Znate li da jedno izdvojeno odeljenje Samsunga upravo razvija bioprocesor koji će omogućiti da pametni, prenosivi uređaji postanu još pametniji i vidno funkcionalniji. Bioprocesor je zapravo sistem na čipu koji u jednom pakovanju donosi procesor, flash memoriju,
i Bluetooth. Prema rečima prvog čoveka ovog Samsungovog odeljka, Parka Yonga, uređaj opremljeni bioprocesorom bit će u mogućnosti da zabeleže EKG, brzinu protoka krvi, temperaturu tela, izračunaju telesnu masnoću korisnika i drugo. A treće, to istovremeno znači da Samsungov bioprocesor neće biti usko vezan samo za davanje medicinskih informacija o korisniku, već će moći da se koristi i u druge nemedicinske svrhe. Recimo, zahvaljujući činjenici da svako od nas, pored jedinstvenog otiska prsta, ima i jedinstvene otkucaje srca, bioprocesor može da raspozna i različite osobe. To može da se iskoristi, na primjer, za potrebe prijavljivanja u računarske sisteme, otključavanje vrata automobila ili kuće, a sve bez prethodnog petljanja sa zastarelim lozinkama ili zveckanja prepotoskim ključevima. Samo treba da kažete, Sezame, otvori se. Ma ne treba ni da kažete, treba samo da odete tamo kud vas otkuca i srca vode. Pa kako onda da ne kažete da je život poezija? Još samo kad bi se i rimovao. Bilo je to sve, poštovani gledalci, što smo vam pripremili za današnje, kao što već rekao, 1073. druženje sa emisijom za popularizaciju novih tehnologija Pola Rotor. Trudili smo se i ovom prilikom da budemo i ažurni i aktuelni sa informacijama o novim tehnologijama, a u kojoj meri smo svemu tome i uspjeli, to vi najbolje znate. Nama i ovom prilikom preostaje da sačekamo vaše konkretne komentare u vezi današnje emisije, kao neke komentare i prijedloge za neka, eventualno, buduće izdanje emisije Pola Rotor. A vi, poštovani gledoci, kraj malih, malo većih i zakrivljenih ekrana, ako želite da zajedno pred velikim auditorijumom promovišemo nekakav vaš hardverski ili softverski proizvod ili pak nekakvu vašu ideju, ako je u duhu sa našom emisijom, za tu svrhu, odnosno kontakt sa nama, možete koristiti našu, nadam se već poznatu elektronsku adresu polarotor@gmail.com, kao i brojeve telefona redakcije koji se upravo nalaze na ekranu. U svakom slučaju, hvala vam na poklonjenoj pažnji i ostanite i dalje uz TV Kopernikus. Polarotor. Polarotor. Polarotor.